Sportskiot aerodrom Stenkovec Skopje se nahodja severozapadno od gradot Skopje, 9 km od centarot na gradot, 200 metri istočno od magistralni odpad Skopje-Priština. Tehnički prijem je izvršen i izdadeno odobrenje za koristenje od 9. oktombri 1986. godina, od togašnji od Sojuzen komitet za saobraćaj i vrski na Safaraja. Ova je jedinstveni od sportski aerodrom po okolinata na Skopje, odobrene za sletuvanje i poletuvanje na vozduhoplovi so maksimalna dozvoljena težina za poletuvanje od 5700 kg. Glavni aktivnosti na aerodromu se motorno letanje, letanje so ultralesni avioni, edrilici, padobranstvo, paramotorno letanje i modelarstvo. Na aerodromu v 2019. godina bila osvetena i crkvata Sveti Ava Sisoje Veliki. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno ga ja sam